Malole soifua manuia, talofa o talafoa la Radio Samoa, mole nei fo iasonga fua. Tala tomua o tai au, Whaamata e ioe Jacinda Ardern e o si se malo tu whaatasi le leiba ma se isi vaenga whaupo whai. O le fesili lea wa iei nei na ua mai alawhainga pālota ma o lea ua toe se e mai le leiba manu malo i no fua ono sfulma le whao le maota. Pe tu sama le lima sfuru tau sango lea whaato ato e manu malo lea o se vaenga whaupo whai i le tala whaasolupito ni usila se e iai i lea au whainga tele. E ui ele o mia Jacinda Ardern le toi osi o se isi whainga malo tu whaatasi ma se isi whainga whaupo whai po o se coalition pe a fua i le tele o no fua mū wa iei nei le pale mene lo na lima sultolo ni usila. Paulana saunoanga ina ufe silingi e tu stala i le polo whaitaunga le aloa ia o le awa awa ai iai i vai aso i luma. Inisi o to tonga se fulu lima no fua sai lalo le vaenga le National ua whaua nei i le Labour. Se tasio nei no fua au tu ua ave e sea mai e au fia ile tu malo Islam i kalai stete. Lea ua silia ma le luas fultausanga talu ona no fua ia pea e le sui o le National o ia fo ina wha lulu iai whainga wha ato sina po campaigner le National whainga palota le nei, Jerry Brownlee. E se mai a Brownlee o le whainga palota fo ile nei ua whaua ile no fo le tu malo Nelson. Le ana mua ino fo ia mai e Nick Smith o le National i le awhi i se lawi vaono, pe tae o lea ua maua i le Labour. I tu malo fo takanini, le a wha ato atu wha atasia le whainga palota le nei, wha amanu e ina mai e fo ile Labour, ma au si ai le se fulu wono no fo fo wha o popo mo le vaenga le Labour. I nisi lavo suinga o lea ua toe sao mai le Māori Party ai whaato whaatu i le New Zealand First, lea o lo taita ia e le sa ngā lulue wa alua ma le tamaitai pāle mia i le paia inga o mawai, lea fionga wau wasa mana ia Winston Peters, o na o le au sia o le pasene whaatu langaina e no fo iai e lana vaenga le mauta. O le malo ai o tamaitai Chloe Swarbrick mai Auckland Central, o lea whaato ato e lua i lea, o ni sui fai pulo le Green Party e whaamani ai nei no fō tu malo i le silia ma le luas fultu sanga tālu wai. Ai i sui mo e lava i o le Pasifika ma lona whaatūlanga nei le mai ai o le whainga pālota ma le whaitaunga mua. Whaamauni ai le si iti o le whai numero sui whai pule o ni tangata Pasifika i le whainga pālota le nei New Zealand ma le toa telo i lātou o ni tangata anu Samoa. Pe ona toe tusi a awa i nei tangata pālota ia au Peter Williams Seal, Carmel Sepuloni ma Chris Whaafoi. O le ulo i taimi fo ile nei, ua mo e ai anai Dr. Neru le awasa mo le tūmalo fōuta kanini a o lea ua whaamania ina. Ua mamoli ai le whaamalo o le taita e o le National, Judith Collins ia Jacinda ma le Labour, ma le toe filifili ai taita ia le atunu umo le isi tōlu tausanga, ma o lo loto tele lava fo i Collins e whaau bea le tau aveina o lona tofi taitai. Le asono le masina fou e whailo mai ai tua le whaitau ngalo ia o le whainga pālota o le nei tausanga, e se mai le whaitau ngal pālota o le aso whareilo le vai aso fou, whailo mai e le whaitau ngale alo i o referendum se lua, le ana whaia whaatasi ma le whainga pālota ni usila o le nei paia inga. O le so walo i ai le tawana iai o se vae ngā tupe tutongi i lato e anga vaa ma whaonga ina le emergency housing e o atu i le tasi le vai aso. O le emergency housing o fale le tu mau nei po temporary accommodation e mawhai o na whaongaina e i lātou e whaamalieina tu unga o le nei fesoasoani. Ma sa tutongi umai le malo e au noa ma se vai ngā tupe e tutongi e le o loo talo sanga. Beita i o le masino Februari o le tausanga nei, na whailo mai ai le malo o le aloa ia i le masino mati. Ai ona o le koviti mo na a fianga masuinga na saumaia, o le ana toe tu mai ai i le so. O le pasene whaatulangaina mo le nei pei meni wa whaingoina o le emergency housing contribution, o le 25% lea e mawhai o na vavai e se mai lau tupe maua. Pe o le tutongi mai ngā luenga, benefiti, ma le tupe tamaiti po le family tax credit. I le angi ai lunga o penga tawha i langi, o le fia fio se tasio tina o lo o au mawai nei malana whanau to a wha, i le motel wha o ngai nai le emergency housing. Wha apea ua maua lunga tele le 25%, le apetu sama le 2 se lau ma le toru tā la i le vai aso.
Talimtanga luenga le social development o lo ta wala atu ai le nei fesoasoani. A faatusa i le totongi o fale po le market rent i lea no fuanga o lo o tau ngofie. O lea ua toe tatala le afuafu mo whainga malanga e au noa ma le whaanofo e sea i le se fulu whaaso mo e malanga mai ni usila a nga i atu i nisi o se tete o au se tālia. Pei ta e fōlinga mai ua le o ngatasi ma le malienga na toe tatala ai. I to tonu o le na o le tolu aso talu o na toe tatala. A e o mai le taimi tu ufa ata sieta la fōu le nei tae au. Wasilia ma le lima se fulu i lato wouru fale atu i melepone. Tu ungal malienga wo toi talai e le mo se te umau au se talia. Ma e na o i lato e malanga atu mai New Zealand mo New South Wales ma territory i mātua au se talia. Pe tai o Victoria lato e le ai. E le o manino mai le taimi nei le toi lauli liwino le nei mata upu i le vao se tete ma le whainga malo Australia. Pau le tūlanga u whaamaonia mai e tu sa matala mai Australia e le o yeise malo si anga ma whai ei ona tau fia i lato ua maua nei i to tono le stete. O nisio i lato ua toitali watu wa silia ma le ono masina talu o nau maui ni usila ono le tapu ni o whainga malanga whaavao malo. Le ngata i ni usila ai whaapea au se talia ona o le koviti. Tala whaai o le tae au, e le finangalo le minister soi fo maloloina, Chris Hipkins e vave whailo mai le isi tangata whaopopo po le community case ua whaamaunia pe positive ua maua le koviti. Whaapea Chris o le fiafio le aso to nai a o vevesi le atunu ilana whainga pālota, ma le tā lio whaai unga i lea po na o atuai le reporti, ma e le finangalo e whailo mai i lea taimi se ia o ana nafi. O le ua maua nei le kovite tu sa masiaki na whaia sa whai ngā luenga i le wafu i lungo se tasi o vaala o loa i New Plymouth, ma nisi o tangata ngā lulue mai fafo. Tali tonu Chris, o lo o maua lalo le tūlanga whaapole ino le afia, o le soifua o tangata lautele, fua i le vave o na whai o siaki o le ua maua. Sauno fo tamaita i pāle Mia Jacinda Ardern, e le o sui ai tapu whaatūlanga ina ua iai nei New Zealand. Telefonala Radio Samoa manuia le amatanga o le nei fo i vai aso.